ndabasuje kandi mbahaye ikaze aho muri nizere ko mukomeje kugenda amumererwa neza ukurikira Ibendera TV. Dernièrement, j'ai reçu, pour l'anecdote, les évêques de la Cinco, le jour où ils ont élu leur nouveau président, leur nouveau bureau. Et dans nos discussions, je ne vais pas les dévoiler ici, mais il y a eu une demande allant dans ce sens. Mais ma réponse était claire. J'ai dit, mais Seigneur, je suis à votre disposition. Je ne demande que ça. Mais dites-moi, comment vais-je m'y prendre? J'ai pris l'exemple que de trois opposants. J'ai commencé par Martin Fayoulou. Je dis, mais il n'a jamais reconnu les résultats des dernières élections. Comment est-ce qu'il acceptera ma main tendue? Moïse Katumbi était prêt à faire la même chose, ou il avait même fait la même chose, mais grâce évidemment à la pression des siens, il a accepté qu'il rentre dans les institutions, mais lui reste borderline. Joseph Kabila, n'en parlons pas. Lui, il a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection, parce que l'AFC, c'est lui. Donc, dites-moi. Yes, uyu ni Perezida Tshisekedi ubwo yarakiva kwa muganga akaba yagarutse kuri ya magambo yavuze kuri uwahoze ari Perezida Joseph Kabila, aho Tshisekedi yavuze ko Joseph Kabila ari umwe mu bagize umutwe wa AFM23. Nibyo rero tugiye kugaruka uyu munsi, ni gitondo kibi cyangwa se kitari kiza kuri Tshisekedi, umukuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Na indi mpamvu tuvuga ibi nuko ubu noneho hatangiye no kwaduka imirwano hagati y'abayoboke be. Iyo araza kwihosha gute mu gihe ni ya M23 ikomeje kumutera stress zituma ajya kwa muganga ubutitsa. Mbaye ikaze ku Ibendera TV, twana Christine Hirushwa. Reka dufate akanya turebere hamwe uko byagenze kugira ngo amatsinda abiri yo mu ishyaka rya UDPS arwane aha ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kandi kurebera hamwe n'ibirebana n'aya magambo uyu mugabo yavuze akiva kwa muganga. Nibyo tugiye kurebera hamwe uyu munsi ku Ibendera TV. Nago biraza kugenda byoroha, ariko byanze bikunze reka twebwe tubivugeho. Ku munsi w'ejo tariki ya 6 z'uku kwezi kwa munani muri uyu mwaka 2024, abayoboke b'ishyaka rya Perezida Tshisekedi bararwanye ubwo bari bagiye gushyigikira kandidatire ya Idriss Mangara, uwo UDPS ishyaka rya Tshisekedi riheruka gutanga nk'umukandida ku mwanya wa perezida wa Sena y'iki gihugu. Ibitangazamakuru byo muri Kinshasa byatangaje ko abatari bake bakomerekeye muri iyi mirwano, ndetse ibikoresho bimwe na bimwe kandi byinshi byo mu nteko ishinga amategeko bikahangirikira. Kugeza ubu amashusho yerekana uko bafataga ibikoresho byaho bari maze bakabikubitana kugeza aho ubona uruhande rumwe ruri guhunga rugakizwa n'amaguru. Abarwanashyaka b'iri shyaka barwanye mu gihe hari hamaze iminsi havugwa umwuka mubi no gucikamo ibice imbere muri iri shyaka. Umwuka mubi ushingiye ku kuba hari abayoboke bamaze igihe basaba ko umunyamabanga mukuru waryo Augustin Kabuya yakwegura, urundi ruhande rumushyigikiye narwo rukaba ibamba kuri iki cyemezo cyo kumweguza. Mangara byitezwe ko agomba kuyobora Sena ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo afatanyije na Sama Lukonde wahoze ari minisitiri w'intebe wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akanaba umwe mu bayoboke b'ihuriro Union Sacrée, ndetse akaba n'umuntu wa hafi wa Perezida Tshisekedi.
abakurikiranira hafi iby'iki kibazo bavuga ko ari inshamugongo kuri Tshisekedi kuko uyu mugabo ngo ni inshuti magara ye, akaba ari nayo mpamvu iki kibazo kiba ihurizo ku kuba cyashyirwaho iherezo nubwo birebewe mu mboni z'abatari bake bavuga ko kizakemurwa byanze bikunze na Perezida Tshisekedi ubwe. Tshisekedi kandi yakomeje kutoroherwa, bivugwa ko bituruka kuwahoze ari umukuru w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariwe Joseph Kabila. Dore ko byifashe uyu Tshisekedi akiva kwa muganga, dore ko amaze iminsi yarwariye i Buruseli mu Bubiligi, ese atangaza ko Joseph Kabila ari umwe mu bamurwanya, akaba abarizwa mu mutwe wa M23. Reka byose tubirebere hamwe. Perezida Tshisekedi ubundi amaze iminsi arwariye i Buruseli mu Bubiligi. Ku munsi w'ejo rero akimara kuva kwa muganga yahise atangaza byanze bikunze hafi cyane ko uyu Joseph Kabila wahoze ku buyobozi bw'iki gihugu ari mu bamurwanya, akaba ari muri M23. Nyuma y'uko yari amaze koroherwa, aho yari amaze iminsi yarwariye Buruseli mu Bubiligi, yagiye muri ambasade ya Kongo iri muri iki gihugu cy'Ububiligi, avuga ko Joseph Kabila ari umwe mu ihuriro ry'imitwe ya politiki n'igisirikare rya FC M23, aba bakaba barwanya ubutegetsi bwa Tshisekedi. Muri iki kiganiro Tshisekedi yagize ati, ndabizi neza Joseph Kabila n'umwe na M23 ashyigikiye Colonel Nanga, simbahisha tuzahangana kandi nzamutsinda. Ubwo yakoraga iki kiganiro ntiyanahwemye kongera gushimangira ko atazigera na rimwe agirana ibiganiro na M23 ngo baganire ku by'imirwano ibarizwa muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aha Tshisekedi yagize ati, nta na rimwe bizigera biba, ntabwo nakwicarana na M23 n'abicanyi, ndetse kandi ni umutwe w'iterabwoba. Ibi byo kuba umutwe wa M23 ari umutwe w'iterabwoba Tshisekedi yakomeje kugenda abivuga kenshi, ndetse akavuga ko atazigera yicarana n'uyu mutwe ngo bagirane ibiganiro. Ibintu yongeye no gushimangira akiva kwa muganga. Tshisekedi yanaboneyeho kandi gushinja ubutegetsi bwa Kigali kwica abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko abyivugira. Yavuze ko ingabo z'u Rwanda zihisha muri M23 zikica abanyekongo. Iki kiganiro yakoreye muri ambasade ya Kongo iri mu Bubiligi yagikoze mu gihe yari amaze igihe arwariye muri iki gihugu, nk'uko byavuzwe n'umuvugizi we Tina Salama akoresheje urubuga rwa X yahoze ari Twitter, aho yatangaje ko Tshisekedi ameze neza kandi ko yiteguye gusubira mu gihugu. Tshisekedi yashinje Joseph Kabila gukorana bya hafi n'umutwe wa M23 mu gihe bigize igihe bivugwa ko uyu wigeze kuyobora igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari gukurikirana iby'amashuri ye muri Afurika y'Epfo. Tshisekedi ndetse akaba atanaheruka mu gihugu, uyu Joseph Kabila ndetse akaba atanaheruka mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi akaba atari igihitsi kuko mu magambo amenyerewe ya Perezida Tshisekedi akunze kwibasira abo batavuga rumwe, ndetse no muri iyi video twatangiye twumva akaba yabigarutseho, akibasira n'ubutegetsi bwa Kigali cyane. Ahanini akunze kubigarukaho mu gihe M23 iba yagize ibice byinshi yigarurira mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko anabigarutseho nyuma y'iminsi ibiri gusa M23 yigaruriye agace ka Ishakisha
agaherereye ku mupaka uhuza RDC na Uganda, ndetse kandi ikaba yarafashe groupement ya Abinza yose yo muri teritwari ya Rucuru. Perezida Tshisekedi rero akaba atagize ibihe byiza nyuma yuko aribwo agitora umutende, dore ko yaramaze iminsi arwariye mu gihugu cy'Ububiligi nk'uko twabigarutseho. Perezida Tshisekedi kandi yakomeje kutoroherwa n'intambara za hato na hato ziri muri iki gihugu, ariko byanze bikunze ikintu abakurikiranira hafi iby'aya makuru yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bavuga ko kiraza kumubera iherezo ritoroshye, nibi birebana no kuba bamwe mu barwanashyaka b'ishyaka rye batangiye kugenda bakozanyaho ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane. Reka tubashimire cyane mwese abadukurikira ku Ibendera TV. Nitwa na Kreti, birumvikana ni inkuru zitandukanye hirya no hino tuba tugenda tubagezaho. Uyu munsi tukaba twinjiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo tubabwire ibivugwa by'igitondo kitabaye cyiza kuri uyu mugabo Tshisekedi, aho abayoboke b'ishyaka rye bakojejeho bakarwana, ndetse bamwe bagakizwa n'amaguru bahunga, ndetse ibikoresho bitari bike bikaba byangirikiye muri iyi mirwano. Biragana hehe ntago byoroshye. Reka mbashimire cyane rero, mbibutsa gukora like, share na subscribe kuri channel yacu Ibendera TV. Ibyo iyo ubikoze uba ugenda ugabanya umwanya ushobora gutakaza uri gushaka inkuru tubagezaho, kuko zo zihita zikwizanira. Bifurije kugira ibihe byiza rero, mwirirweho, mugire amahoro.